Pripreme za olimpijske igre sledeće godine u Tokiju su uvelike u toku u celom svetu, pa tako i kod nas. Toyota kao globalni partner Međunarodnog olimpijskog i paraolimpijskog komiteta, a Toyota Srbija kao partner Olimpijskog i paraolimpijskog komiteta Srbije, sa kojima je danas u duhu Toyotine filozofije započeli svoje nemoguće i vizije budućnosti, mobilnost za sve kroz sadržaj priča olimpijaca i paraolimpijaca krenulo u susret Tokiju 2020. Događaj je otvorio njegova ekscelencija gospodin Junichi Maruyama, ambasador Japana u Srbiji, a o saradnji sa Toyotom i ambicijama srpskog sporta na igrama u Japanu govorili su gospodin Božidar Maljković, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, i gospodin Zoran Mićović, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije. U ime kompanije Toyota prisutnima se obratio gospodin Kensuke Tsuchiya, predsjednik Toyota Adria, a goste pozdravio Robert Lukić, predsjednik Toyota Srbija. O svojim karijerama i ambicijama na predstojećim igrama govorili su Saška Sokolov, paraolimpijka u bacanju koplja, Goran Ivana Maksimović, otac ćerka, koji su osvajali olimpijske medalje u streljaštvu, Ivana je jubilarnu 100 za našu zemlju, i Dejan Majstorović, član reprezentacije u novoj olimpijskoj disciplini basket 3x3, koja će debitovati u Tokiju. Specijalni gost na događaju Toyota Start Your Impossible Talk bio je Miroslav Cerar, Toyotin ambasador i osvajač olimpijskog zlatnog i bronzanog odličja u Tokiju 64. u gimnastici, koji je sa prisutnima podelio svoje iskustvo o Tokiju nekad i sad. Predstavnici medija i VIP zvanice imali su priliku da pogledaju i izložbu na kojoj je prikazan deo onoga što Toyota priprema za predstojeće igre u Tokiju na polju mobilnosti, od vozila na vodonik i čiste električni pogon do automobila za demonstraciju autonomne vožnje tokom nošenja olimpijske baklje i maratona, preko humanoidnih robota, robota za komunikaciju s udaljenih lokacija, robota za ljudsku podršku i podršku u dostavi, do robotizovanih zvaničnih maskota igara Miraitova i Someiti. Danas se nalazimo na Belom dvoru i imamo ne baš 100, ali nekoliko jako dobrih razloga. Prvi je, mi smo japanska kompanija, Toyota. Drugi je, približava nam se olimpijada u Tokiju. I kao što znate, mi smo globalni sponsor olimpijade i naravno i sponsor Olimpijskog i paraolimpijskog komiteta u Srbiji. I možda najvažnije, imamo jednu viziju koja se zove Start Your Impossible. Započni ono što je tebi nemoguće. A i obzirom da je danas dan ljudi sa invaliditetom, to se sve spojilo u jedan događaj na kome smo htjeli da proslavimo sve ono što invalidi postižu, znači to su lica sa hendikepom, paraolimpijski komitet, svi naši sportisti koji imaju sjajne rezultate i naravno da obeležimo jedan trenutak u kome se mi približavamo toj olimpijadi, na kojoj će Toyota prikazati mnoge stvari iz tehnologije, neki bi rekli jedan korak u budućnost, ali tu ćete vidjeti i vozila koje su potpuno autonomna, koje u danju razvoze sportiste, posetioce, noću razvoze palete po celom gradu, tako da ne stoje uludo. Vidjet ćete robote u Tokiju koji donose kako posetiocima, tako i takmičarima. I naravno, sva ona Toyotina tehnologija koja je vezana za mobilnost, vozila na hidrogen, na elektriku i tako dalje. Znači, bit će jedan prikaz onoga što Toyota zna i što ume i što planira u budućnosti.